bo fandik no ke andone te def kam njom ne rek ndax o layna njom itam o lay ne ke andone a yontogan ndax leg bagas ka andone o kina fiyelo ten wala bok te jegi njom ne andone yakare xetit ka a jegana te saxtina te jeg tektal ka andone il fallait ko fiin mais est ce que jiga wa mbatno gina a jega andone amba soga leg ko fi tik bo pare jikta defet xoy fu o ma do mom bo pare o yekon watin mais ken fo yokoga hay imbir fi cerum kam ye telefona ndax itam maga mbir a bogdo hoga wala a cungoga cumba apare a pangatin kifna bogdina ndax itam piye ke mayoga waaw mbir onange mafrel wasanga ñoo wara bogdo ke taxuna ne laytanona rek a ref xana jeg wa andona ambiyan i njom ne faganga ambano mbatin xana jeg wa andona it a mbiya ka andona i njom ne fafanga mbatin kiran parce que njeg kate daaw ken taw bo i njom ne faganga rek waro bogdo i njom a ref ka andona ye i njomano mais i jomo refe i joma ref rokanga te nu fiyel rek to comme nga da rok te ne xano muñin parce que van dap no ko ref comme i joma ref nak to jombe comme taga e o fin rek bete most nda o pare anga it a jega ma andona ye wara ɓeer maaga o bogit cerke bete xool o ñaan noox na roog to fiik lakas comme fa poxa ref rek wo ngel ne foxa neel wara suto foxa neel ndeysaan i ngar mi andona ye ten ref kam i ngal itam na jamono fe enu njopetine na kim lay an xator ƴimin wenu njopetine no mbak alaji finat ko ngal ngel wala pok te moof me te moofna kam ngel ne wala te faam no xit ak kima gimel o xegi mogna na jamono faak anu njopirtu fo ndam nu tu ak kima kaga itam a sas no kor wala bok alaji fina gim ange xay yegi ko kam ngel bu ko hajaran un itam laya ndigil ga kim a ref kana sas na o fes surtout akimi cosaan xan limom len xati ju hokki gi ma ref nda ye im mafrel a jega fa andona ye fad anga maaga yaay maake den na mbara mbamir a refanga saate feke de Latyare ya Ciloro Njaay ten faregu mbamir fa ceek fa teɓaxe am a ndef took den roog we mbara ciiñ a safe a jaɓanga fa ceeka xe njaɓ roog we sogo njaɓ maaga fok cero fasu o retanga fa saaxoor neen o ret marque neen o ret falya neen yaga immada comke bo nen Khady Diouf a rokiidu a gara a gimata com te re ɗo o kiino andona yit ceruma sumega sum comme o fesana mafrel ya te gima bo wo itam fok wo on fese fok cero fa sum parce que jega ero rek a jega kim i njom ne tambale ange Khady jega kimum nu ndetanga bo ndeere njom ne Khady jega kimum nu ndetanga bo final koy dara yoqate ndax fop a njot nuno ndik Khady jega a kimum étape tadik nda a kima ke ndiki a mbelat lool nda rokidanga o andam rek o gimam ci yom xaalis a wax deg naga jota rek o wasa kimaga xotal lakas bu ko defee a tel ka tel o jeg na ten kama kima ke gimena a foga ten an yakaro ni andone a ngimanam a mberan fo ne jamono fede mbertuna kam ngala soɓom wala bogum sati laka sa ferte te soɓom mafil wala bogum maflano a kima ke mayen fayan jaywa a kimaga indi mendim nanan to a gimange xaye i mbog a mboge o kiin jegun kam na pesena mafil axa kimaga xo gimtel na saate fe de la Djilor a mbey i Yande Sene ten ferun a gen Djilor a yonegu fo Khady la Fat Diouf nda xe yodna kime ten ref Khady Diouf to njom a soɓaxam yaga i mafelam mafir te reɗu combat es fa pate mbir fe i pate Djilor a gen u ten reɗu mbir Djilor i comme fiyame Djibrina wetanwan i ñaka auto kom bo préfet ten ɓisu in yaam combat fe a genne e je ñawa muda to auto mayer i mujo ndet mana tokores Gorgui Sac yaga ten ref men police maga préfecture te ɓanda in préfet fe ɓanda in auto ndet na mafrit kel combat fa yaam combat fa jeg u solo rek combat fa andona ye fop a publicité radio Kaolack o saax o saax ten i ndetu te ɓanda in auto i ndet maga Djilor mafa pate combat fe i njomi ñofu sax
i ngar koy avant i mbaktandoor nen ndax ne i layt'una tekina fi'na xiida xiid wano fi'na émission fa leŋ nda i laye ale nu ga'oona a jega retour xaye i maranga koy no ke no ten ref mbaktandoor njom ne i nana combat ndax Alaaji Fiine a fada kati Dakar mbana retu Dakar combat podnuma jegu maaga nam combat ka saxtu ye andoona yee koy i njom ne xereta Alaaji Fiine kam digi doole um wastu wala a jega jeg ka wasnoona njom te ref kattan wala o ñak doole laya ndigil ga o kiin wara waro o jab kilifteef ye njom ne wasaam njom na digi doole es yaam 76 wasmi njom fapes a ret u bo jaɓate njom ne dara ye es fe andoona yee ten fapega xam wax dëgg yàlla comme den def kilifa es bugim ka jeg na gàllankoor diggante den i ten waas mi njom nda yen waasa njom yit retam Dakar mafram fa bonko maaga combat bonko Ndour i maral looj mafram fa mam piip jilas i mafram fo ke i golne weccata gen ina mar fa fako Dakar combat kaga fiya num Dakar ten koy comme kilifa fe a jega ma tega tata to deno dik fopo men rek ndalo was ke andoona yee ten refi njom ne topic calel ke pour o waago dimle a den yaam mi ref doole den mais i mbugna mbaktoon ten refe d'abord o kiin nu na mafre a jega xep Alaaji Fiine xa qepum ndax na jamano faaga o noojo jeg a o rako ñaajine jeg a les suwale jeg a nu goona jeg a na jamano faaga Alaaji Fiine forum no jafo ñamaak fo jannoon a jega wa andoona yee a dega tigi naaga sufoxa den te o adnanga o jannoon xano ni njomum anda o adnanga ñamaak i njom ne genoox ker ndax nan naaga itam a jegoga kam pir ke fa tolluwaayo fe andoona yee nen tolloor o fi kabari ke ma fogoona xarit o feemole o feemes koy wax dëgg yàlla a maya parce que buf angam xan i yen xan roga dimle angiram xan maafo jeg ama caf pirisiit mi ɓisiidun me comme Zido i saqum no ƴoor a xicom i mbalan saqum no ƴoor rek saqno noononge faaf no mo cooɗa macin i ken fop a reɗa forest i njomes daal andame kena may a teen fo saqum xicom oxa o fañanga rek wasom dal to ko loqom i parce que nen maaftumo ngoor o ɓak yaaga xupodaxam a xup doole i saqama saq no ƴoor rek a forcer am yoon fo ten sipne xoox meeke yete arrière a ndak na cafe te moof i wiin we yit a mbaaru oox ne maaftanma yaam kattan fe fa doole fe fa ne maaftanma daal a jaxlano den layme ken yiif rek a ref ande njom technique rek a ref o saqo ɓay o xeke saqo ɓay a caf a kid nu ɗeetra nu ndamra heure faaga jege tam na safe jege tam na luk ndax fa ɓay soom boya maafona yaalum i kena jega jeg xalaat rek a ref i nda ndiiki waaga saqo kin na luk xicin wo xupun doole a sesanga to ko fo yoɗin mais yaaga o saqanga neeke comme keke o ɓekanga te ne ngol sax arbitre fe souffle waasi i o dal waas kene ɗu forest njom na fegaam a caf nojo egaam korose ega xumo gan fe in loqomo yen i ke andoona yee ten i njom itam o fes leeg-leeg te o fo'ongam jafi leŋ ɗikan ka teer ndax leeg-leeg aussi o fes a fo'ongam jafi leŋ a cafa ɗak xano ret bo lay diw daal gimaame xaƴa o ten waaga xam wala boog jafoox yunama jafoox ndax nan naaga dal Alaaji Fiine kam itam ma firtooguna kam itam leeg-leeg o kiin a fo'om o and wiin we lay doole xupun ndaa waagiran ken fop a jegooga to i nga'a ye com ke o mosooga leeg-leeg o fo o kiin o fo'om nu commentaire anga ta jeg ke problème xa ref ɓisiidu kaaga itam mi koy o koores iloog leke commencer tuma njom ke yen ma meen mayer ke yen ma iloog we ma faxama iloog waaga xumo lima a latir faaga yaam a refanga sum ke maaf rema maaga o raas kin naga na weca i kin naga weca parce que nu leya rek fata xool i nda wetandooxim oxa ma faxama o sum njom o raas mbala njom drapeau yaam maaf rema drapeau in maaframa in fa maam piip maaga maaftanum maaga yit a mbaare taxam yaaga xamat feke re'na hotel na maafrel fa Birama Ñaax ino yoq atu ndef daduk de tirer en xet fa o suusu mboxe de leyame i mbaare am in leyme ndax xa fi'um te dara i a cooɗna Birama Ñaax taaga a maaftun i retanga a Ndorong
njom ngel na ndorong mosimo yen ma i ambam kon ma fa xam maaga maafin i ambasis koli i maafra bo neni mbasa njom mosira maaf i mosira maaf kollare ndef nak bo yoqe fop jara lo lay yam kollare esan def fop esan def i ina dene mam de nen ino mbi fop maka mos a maafa xam a cafa ɗak nda maafanum yit jilor i raɓadane maafanum i koy i sogo njoot we njootina a soɓidam bira kodu maafanum i moƴan fayil maafanum paron neran maafanum i ngoro ɓak maafanum sule fe yo neeg na fa asan maafanum i dina fe yo neeg na fa asan maafanum asan rek maafa xam nag asan ma fa xam na asan Njaay no tan mo ɓiy bo ɓenga a jang ka a reta France a jangik i ande kaga yit kollare ref i to tam nu te fi'itna émission yit xana no am nda maxo salana den rek tam nu waya refna men rek roga ciyom jam a ciyom o wod i a wasa in men ino fop ke dalitna i loog bete xet maxo salana den a paax doon kay maga ngol yamona weg ka inchallahu rabbi i ngar no ando ten def témoignage ke joko njal bo tamba bir